Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuy kita hangkatiyo pasalan yene kisah suwi-suwi sin Nabi Israel, Nabi amban panubu Israel alaihi salatu wassalam, yene si Samuel. Si waktu pinakwe kaumanin yene pinakwe kaumanin pa si Samuel si Nabi mian dinaak pikipiha si nakura supaya si kapag jihad kapag bono silan Allah subhanahu wa ta'ala. Natasambat sa miyan Nabi miyan sa inga pain na bang miyan kapay ni anti kampay ni buwajib ni sika magpunuin bugay kam mono nasambong din way kami pain ni gay mono silan Allah subhanahu wa ta'ala buwiin para sababan ng kan kami gumawa amban luma kami parsababanen hangkan kami sumape amban me kaanakan kami na si waktu ta sulat ne tapa pardo na siye in bonoin na kasinduharin duhep atras malingkan nen tumpukan kulang-kulang natasin. In Allah subhanahu wa ta'ala iye sangat makahati bang sina yene maanyayahin. Napain yan abilay Benalin Allah subhanahu wa ta'ala pinatek kawai na si Kaam si Talut iye nene na kurabin napain may Banu Israel sa inga pa ini makapag nakura si kamihin bumas kami labi magkapatutan si nakura si pag nakura duk si Talut yan ay pinain niwen gawen bakas niya takitete may pangarta ni napain nabihin saben nalin in Allah subhanahu wa ta'ala mamenein sarta tapena na ingwen aawen kesegan si pamamaranan duk si katao duk in Allah subhanahu wa ta'ala pangurong na in pagnukurain si sine kabayaan ni duk iye insangat maka hatihin napain yan na nabimiaan inin pa ini amantanda iyan pag nakuraan amantanda pag nakura si Talutin wa iye nakurain bangtek kasi kitebi yene dambuwa baong yene inin taamban no me panubo Musa alayhi salatu wassalam dok si pongtine Harun binoo wa malaikat na iintanda nan tek kasi siye binoo malaikat yene amban me taamban si Nabi Musa at Nabi Harun alayhi salatu wassalam na inintandaan si Kaam bang Kaam sa binnal magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala na si waktu ne palingan iyan si Talut miya andok may sundaluhin
Painne Allah subhanahu wa ta'ala tinistingan kan painne we neduk bohe na si waktu si dekkakan ni manamal si paglinganan ga niya bakas tainom na sinisine kan painne gay makasabar nginom aman buhe lay na iwen naman tabilang naman sa ko. Namikyanan siya sinadya makasulay maka etap amban buhe lay ataw maka anuruk tangan ne iyan nalang kananin na inehep makainom siya may sundaluhin malingkanin tumpukan kulang-kulang na pagsiwakto ta survive si may tumpukan kulang-kulang miyaan si panisting si Allah subhanahu wa ta'ala na pamandang may kasinduihanin pagay kakulang ang sundaluhin nakaam sa apain ni makaato pa si Jalut na si Jalut din dabwa doon sa bamban killer commander nuk sundalun nayin pangannarin sumagwa nin pihadja tumpukan kulang-kulang tara agwe de tumpukan may kahin ko si batar tumpukan kulang-kulang suga tara agwe de tumpukan may kahin na kwede si sa paman si Talut truk si Jalut tapapatay we si Talut si Jalut iyan si kaban Allah subhanahu wa ta'ala kandaag si kaban Allah subhanahu wa ta'ala duk saben na in Allah subhanahu wa ta'ala nabangan iyan may magsasabar na si waktu iyan magtampak na si Jalut tuk si Talut tuk kasundaluhan din na inin tasambat may siya may mu'minin Rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Fahazamuhum na kalahagan siya yun si Jalut sababan kabayan Allah subhanahu wa ta'ala do Daud na ansinin si Nabi Daud dikidiki peye miyan matay we ni dambuwa amban commander sin nakur kuntararen ini si Jalut matay si Daud nakanak pa si Daud na amban parsababan niyan puas amban si miyan pag nakura si Talut tahinang nakurain do si Daud alayhi salatu wassalam na kaurungan si Daud kaurungan ni amban pag nakura dok hikmah man may hikmat nen tapod di si Luqman al-Hakim si waktu ye mag babalbasi pagka sino-sino may mano siyain sino-sino may mano siyain malingkan Luqman al-Hakim ngagadi bang inikted kada ton hinang si Daudin nanan si inin may kisahin ni an suwak ti balik si may mang tibay pataha si may kakitab-kitaban na taman lain ni silian magsarang sukur si Pamayambi murah-murahan kay Dr. Paida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.